Sanibonani wengane lokho njalo ngibele lapha futhi ngilamukela le channel ehamba phambili inkezo mina ngofeza ngithuthi ungakhuluma nophathi la sibona ama-comment mhlawumbe emangabe semusha la ikhanso phela ngicela usubscribe ungakhohlwa ucomment lo-like kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke ebafethu insizwa nentombi lapha nasama-Blue Nation zisola uSminoff ngokungenelela udabeni leKhuzani kanjalo futhi nensizwa uquality ukhumbule ukuthi ke kuleli viki esiphuma kulona impela sonto uKhuzani kade ehlonishwa lapha na umbuso wamaciko ehlonishwa njengenkosi kaMaskandi enikezwe lapha nezipho zenkosi izibhala khona ihawe elibhala ukuthi ke iLebe lapha nabantu ke babese bayihlomisa lapha nezinkundleni zokuxhumana bephuza uquality ukuthi ngempela uyathula yini ukuthatha igama lakhe lobuLebe uquality ke wasebuya uzofaka ipost ethi ke uzocacisa konke ukuthi ke na uLebe leqamanya amaLebe laba abanye bangamaLebe lapha kule post ke kubonakala lapha nensizwa yasehluhluwe yakagomeda lapha noSminoff efakaza ukuthi kunjalo wendaba ezitha asikhothi iqobo lapha nebhala khona ke efakazela ukuthi uqinisele ngempela uquality mangathi ke uyena yedwa iLebe leqamanya amaLebe okhalipha laba abanye bangaLebe ngasho ngaza kwethu mbona sekutazi imbhalo lapha nezinkundleni zokuxhumana ekuthiwa lapha lensizwa iyayingena indaba yakhe yaKhuzani kanjalo lapha naye insizwa uquality biyela lapha kuthiwa ke uSminoff kumele athathe inyathelo ngale ngoma enye post nje ngiyibonile ezinkundleni zokuxhumana Facebook ibhala ukuthi ngempela silindele noMaBlue Nation lo mfana oyibhikazi kamthetho useyaqala ukunyakazisa umsile empeleni uyadelela kunganjani sinikele lapha kuyigcwalisa spring picnic so unlike isithombeni sakhe ukuze istage asize ngenews asibambeni esamasema news lapha lathe iqhawe lethi solilela kuphela kanjalo engaza kwethu abantu bathembisa ukuthi impela lapha okanye obhalele post efaka abantu isihlamba sokuthi ke kuyo lapha page legcwalisa lapha kuyo unlike ama-followers lapha kanye ama-likes ukhumbule ukuthi ke kune-post ke yaphuma lapha nokuxhale abengeziwe lapha ukuthi ke bayonandisa lapha kugcwalisa umuntu ke mangabe ufuna ingxenye uyahamba uyolike kwe-page legcwalisa spring picnic uye esithombeni sakhe lapha nofika ufake ulike abantu bathi baya khona ngodli bayokhipha lawo like angazi ke mhlawumbe ukuthi nawe uyingxenye labantu bayo-unlike okanye mhlawumbe uyabona ukuthi lento yenziwa uquality noSminoff igame kaMaskandi sazi ukuthi kuthini wakuphawula ngalezi ndaba hlala lapha na-comment section ngizwe ukuthi ulithini lwakhuva ngalolu daba ngilasibona ngaza ukuthi sengiphuma njena kodwa ngiyamthembisa unyabo yafuna ezinye ezilandelayo uvideo landelayo wakho subscribe nesiphatha kahle liba nosuku lomnandi ngakhohlwa ukungilandela Facebook @radio inkezo ku TikTok radio inkezo nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.